Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Khasi uba Kyllon hakat lengsuin hadalhi. Udai uba Trei haguwa. Namar utmu banlit pa Shylon. Kani kalaja hakat bukanai tarik ke lingkot arajar arpu hendrio. Hapdeng kata kapor bauni Samla Khasi ubala buri kerteng udan hapdeng gejingkot lat. Kinong yalam ke Khasi Students Union Delhi Unit hagajing yalam ke Samla Marbiang Kongwir kum ke Presiden. Kilalit ban ai jingyarap hadian kejingkerpat jong ki bahayang ki basa Shylon. Haba but dian biang ya gani gejingja uni Samla. La yok ban ekran ling baga phone bat ke Samla Marbiang Kongwir. Kabade ke Presiden ke Khasi Students Union Delhi Unit. Kabale thu ba ute ukhna uba Kyllon hakat lingsuin hadalhi udai uba kiring. Haba udang hiar haba ke lingsuin ke ba usong na gowa kadang hiar shteng linti. Kale thu haba ula kiring dei kinong Trei kakat lingsuin wat gibor pulit. Kibale rap bat nak liang kibor penyat kila pentep syaki bahayang. Bat ki bahayang ru kila pentep syaki nong yalam ke KSU Delhi Unit. Kale thu bakani kalaja uni Samla ke deha kapor pra baje jan miet. Henry kila yo ban yarap yu hakapor khat bai baje men miet. Tat anda la sei uni ukhna shabar kakat lingsuin. Habang ila yo ban pha sumar ngila yalam no Shameghalaya House. Bat hakasingi babut ki bahayang na Shylong kila wan shaw no uni ukhna na Delhi kalo. Kali thu ba uni ukhna hakapor ba Kyllon ka Shyntur bat ka khmat ka Pait. Henry andala daptas klamdon jingmong dei na kani kadaw ba ki doktor kila pelait no. Hakju kapor kili thu ba ka laipho tarik kala lingkot uni Samla ula kham khlan bat ka KSU kala IT no syaki bahayang banyalam yu Shylong. Kumban syupen kan mau ka jingpen kha unit ka KSU Delhi ka long shisha ka jingmentoi ki Samla ki ba poi sha Delhi namar kani ka unit kala rap ki Samla kan thei ki ba sha thok ha ka jingkular aikam bat menta kani ka unit kala yo ban rap yu Samla Khasi uba kiring hapo kat lingsuin Delhi.